uyu munsi ahahise niki cyabaye uyu munsi mu mateka. Kurikirana ahahise mu mateka. Turi kuwa kane tariki 10 Werurwe 2022. Ni umunsi wa 69 wa 2022. Ivuga ko hasigaye iminsi 296 kugira ngo tugere ku musozo wa 2022. Uyu munsi ahahise. Ese niki cyabaye kuri uyu munsi mu myaka yashize? Mu mwaka wa 49 mbere y'ivuka rya Yezu Kirisitu, tariki nk'iyi Jules César yambutse Rubicon atera Ubutaliyani. Jules César niwe bita Julius Caesar. Tariki nk'iyi mu mwaka wa 241 ubwato bw'intambara bw'Abaroma bwarohamishije amaso agera kuri 50 y'Abanyakartage mu rugamba rwa Aegusa. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka wa 515 inyubako y'urusengero rw'Abayahudi Yerusalemu yaruzuye. Mu mwaka w'igihumbi 656 koloni ya Virginia yategekwaga n'Abongereza icyo gihe yatanze ubwisanzure kuri buri mugabo wese hatitawe ku idini rye. Mu mwaka w'igihumbi 776 itariki nk'iyi kandi igitabo cyitwa Common Sense cya Thomas Paine cyarasohotse. Mu mwaka w'igihumbi 785 Thomas Jefferson yagizwe minisitiri ushinzwe Ubufaransa muri Leta Zunze za Amerika. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka w'igihumbi 806 Abahorandi babaga mu gace ka Cape Town muri South Africa abashyize intwaro hasi bemera gutsindwa n'Abongereza. Itariki nk'iyi mu mwaka w'igihumbi 814 Napoleon Bonaparte yatsinzwe n'ingabo zishyize hamwe mu Burayi zamurwanyaga atsindirwa mu rugamba rwa Laon. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'igihumbi 1848 habaye amasezerano ya Guadeloupe d'Argo yasinywe ndetse ahagarika intambara y'Abanyamerika na Mexique. Itariki nk'iyi mu mwaka w'igihumbi 1876 Alexander Graham Bell yakoze telefone ya mbere ahamagara Thomas Watson agira ati, "Watson, ngwino hano ndagushaka." Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'igihumbi 1893 Kaminuza ya New Mexico muri Leta Zunze za Amerika yahagaritse gahunda yo gutanga impamyabumenyi kubera ko umunyeshuri rukumbi wari guhabwa impamyabushobozi yari yibwe ndetse anicwa mu ijoro ryabanjirije uwo muhango. Itariki nk'iyi mu mwaka w'igihumbi 1902 Ababoaz wabita nk'Abahorandi baba muri Afurika y'Epfo batsinze urugamba rwabo rwa nyuma batsinda Abongereza igihe bafataga umujenerali w'Umwongereza Metewen ndetse n'abantu be 200. Itariki nk'iyi kandi mu gihugu cy'Ubushinwa ubucakara bwaraciwe. Tariki nk'iyi mu mwaka w'igihumbi 1924 urukiko rukuru muri Leta Zunze za Amerika rwakuyeho itegeko ryabuzaga abagore gukora mu masaha akuze. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka w'igihumbi 1927 Prussia yari imwe mu ntara zari zigize Ubudage yakuyeho itegeko ryakumiraga Abanazi. Adolf Hitler yemererwa kuvugira mu ruhame noneho. Tariki 10 Werurwe 1933 Nevada yabaye leta ya mbere muri Amerika yemeye ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'igihumbi 1941 Vichy France yari Repubulika y'Ubufaransa itari yarigaruriwe n'Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose yabujijwe gukoresha ubwato bwayo yari ifite. Abadage bavuga ko bashobora gukoresha ubw'intambara ariko bemererwa gukoresha amato y'Abongereza mu gihe yagombaga kubazanya ibiryo. Itariki nk'iyi mu mwaka w'igihumbi 1943 Adolf Hitler yahamagaje General Rommel Erwin kuva muri Tunisia akagaruka mu gihugu cy'Ubudage nyuma y'uko yaramaze gutsindwa n'ingabo z'Abanyamerika. Tariki nk'iyi mu mwaka w'igihumbi 1944 Abanya-Ireland banze kwirukana intumwa zose za Axis Power byari ibihugu by'Ubudage, Ubutaliyani ndetse n'Ubuyapani. Icyo gihe izo ntumwa zari muri Ireland ndetse banamaganye ibirego
bya Allied Power ingabo zari zarishyize hamwe by'uko izo ngabo cyangwa se n'intumwa za Axis Power zari muri Ireland zabashaga kuneka ingabo zari zashyize hamwe ngo zirwanye Abadage. Tariki 10 Werurwe mwaka w'1945 indege z'intambara z'Abanyamerika zitwaga B-29 bombers zateye umujyi wa Tokyo zica abagera ku bihumbi 100. Mu mwaka w'1947 The Big Four bari ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bine byafatanyije mu gutsinda Abadage bahuriye i Moscow kugira ngo bige ku hazaza h'Ubudage. Abo harimo Ernest Bevin wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza, harimo George Marshall wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Molotov wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, ndetse na Georges Berdorte wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa. Tariki 10 Werurwe mu mwaka w'1953 abasirikare ba Korea ya Ruguru mu gace ka Wonsan barashe ku bwato bw'Abanyamerika bwitwaga USS Missouri, ndetse ubwo bwato ariko nabwo bubasubiza inshuro zigera kuri 998. Tariki nk'iyi mu mwaka w'1954 Perezida Eisenhower yahamagaye Senateri Joseph McCarthy wari umerewe nabi nabo mu ishyaka rye ry'Abarepublike. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1966 ingabo za Vietnam ya ruguru zigaruriye ikigo cya gisirikare cya Green Beret mu kibaya cya Ashau. Tariki 10 Werurwe mu mwaka w'1969 James L. Ray yahamwe n'icyaha cyo kwica Dr. Martin Luther King ndetse ahanishwa kumara imyaka 99 muri gereza. Tariki nk'iyi mu mwaka w'1975 ingabo za Vietnam ya ruguru zagabye igitero simusiga ku mujyi wa Bon Matut muri Vietnam y'Amajyepfo, ndetse iki gitero cyaje gutanga intsinzi ya burundu kinashyira ku iherezo ku ntambara ya Vietnam. Tariki ya 10 Werurwe mwaka w'1980 Ayatollah Khomeini wari umaze gukora impinduramatwara muri Iran yemereye ubufasha abarwanyi bari barafashe bugwate Abanyamerika muri ambasade yabo yari i Tehran muri Iran. Mu mwaka w'1982 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe umwanzuro wo gukumira peteroli ya Libya. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinjaga Libya gukomeza gushyigikira iterabwoba. Ese ni bande bavutse tariki nk'iyi mu myaka yashize? Tariki nk'iyi mu mwaka w'1940 havutse Chuck Norris. Chuck Norris ni umukinnyi ukina amafilime w'umunyamerika ndetse akaba n'umwe mu bakinnyi b'ibihangange mu mikino njyarugamba. Mu mwaka w'1952 havutse Morgan Tsvangirai. Morgan Tsvangirai nyakwigendera yabaye minisitiri w'intebe wa kabiri w'igihugu cya Zimbabwe. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1957 havutse Osama bin Laden, umuterabwoba wakomokaga muri Arabia Saudite uhangayikishije Amerika ndetse n'isi yose kugeza yishwe